pantun ke lagi ko, menumpang kami melalui pantun di situasi mangko ke sana. Ko dari Bang Oncon jo Bang Ondai alah kali, karati bagulung-gulung terletak di atas meja, lapikan ayam nan bagurung alak napani de babega. Nak dua dari serian, rancak nagari ram Tanjung Alam tampak na dari pendakian, tasinta badan tengah malam takana gurau pairen. Yo kali itu aja. Karating bagulung-gulung terletak di meja, lapikan ayam na bagurung alak napani de babega. Rancak nagari ram Tanjung Alam tampak na dari pendakian, tasinta badan tengah malam takana gurau pairen. Dan go. Serta pemancur alah kali. Lanjut sama pendatang. Suntiah bet. Tambah 10.000 lagi. Seperti biasa pasal nama Suntiah Darui. Bukan Bang Ondai, Bang Oncon dengan kawan.